Kiriga gĩa thĩ nyũmũ gwatũka kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ gĩtumũrĩte wagagu kũrĩ aikari arĩa nyũmba ciao cirĩ hakuhĩ na mĩatũka ĩno. Ũũ nĩ thutha wa mbura nene gũthandana na gũtiga mũndũ ũmwe akuĩte. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde mũnini wa county commissioner kuma Nakuru Town West Omar Ali, oigĩte Samuel Tarus ararĩ mũrutani wa kĩrĩra kĩa ndini kanitha-inĩ wa Gatoreki wa St Patrick mwena wa Gatana arathereririo hamwe na nduthi yake akiuma kanitha. Mvua ilinyesha kubwa sana jana jioni na kulikuwa na mafuriko almost all parts ya Nakuru West, na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alibebwa na maji akiwa na pikipiki yake. Tulipata pikipiki wakati wa jioni na pia tumeweza kuretrieve the body which has been taken to the mortuary by the police. Gĩkuũ gĩkĩ nĩ kĩreheire famĩlĩ yake etĩkia na aikari a Nakuru kĩeha kũrĩa mamũcakaĩte ta ũtheri wa rũrĩrĩ thutha wa gũtungata makĩria ma mĩaka 27. Tulipata kwanza pikipiki ndio tukafuatilia, tukakuja tukapata maaskari hapa, ndio tukaenda tukaangalia huko penye alikuwa ameingilia, tukafuata hadi tukampata na tukashughulikiwa na maaskari wenye walikuwa hapa, tukapeleka mwili hadi morgue huko kwa Jack. This great man hajafanya kazi ingine baada ya kumaliza shule, akaenda chuo cha kuwa catechism, na hapo akaanza kuhudumu kanisani mpaka jana mahali ambapo alituacha. Ũyoro ũyũ ningĩ nĩ ũtigĩte famĩlĩ nyingĩ citarĩ na wĩki tiga kũrara nja thutha wa nyũmba ciao kũhobanĩrio materĩgĩrĩire. Lazima tu gavai tuambie kama hii area ni riski watu kuishi. Kwa unaona saizi hapa chini kuna nyumba imebomoka na hiyo ni kampuni wanauza machakula. Hiyo kampuni imetoka hapo saizi, jamaa ameenda hasara, anatoa vitu kwa nini? Kwa nyumba akizieka kwa majirani. Anet Bosibori mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa Mogoni mwena wa Kaptembo agĩita maithori thutha wa mabuku na indo ciao gũthererio rĩrĩ erĩgĩrĩire gwĩka kĩgeranio gĩa KCSE thĩinĩ wa mĩeri 2 yũkĩte. Jana nilikuwa nimeenda shule, kurudi jioni nikapata maji imejaa kwa nyumba. Niliweza kusaidia watoto wetu kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa kwenda kuchukua vitabu, maji ilikuwa mingi sana, sikuweza kuchukua kitu yoyote. Rĩrona kĩgirĩko no ta gĩkĩ kũrĩ nyina wa Frida Mora ũrĩa ugĩte arĩ na ciana 5 na ndoĩ kũrĩa mekũrora. Kufika hapa kwa gate imeshinki, kufika hapo ngaanguka chini, ngaamka ngarudi nyuma. Bila nirudi nyuma Kenya nilikuwa nalilia ni birth certificate. Na mimi ni single, mimi ndio nasitafutia watoto wangu kila kitu mpaka wakule waende shule. Rĩu famĩlĩ ici nĩ ciũrĩtie andũ a wendi mwega hamwe na thirikari nene na ya kaunti ya Nakuru kũmateithĩrĩria gũcokereria mĩtũrĩre yao. Nao aikari makĩũrio thuthuria bara nginya wĩgiĩ gwatũka gwa thĩ nĩguo kwehererio wagagu wa kũhobanĩrio. Kulingana na hii shimo mimi naijua Kiamunyi kuna sasa deepest kuliko hii. Ni kumaanisha hiyo maji ilifika mahali ikaingia chini. Ndio imekuja imetoboa hapa. Alafu kutoka hapa kuna ingine imekatika huko chini ng'ambo. So serikali tafadhali tusaidieni. Juu saa hii sisi maisha yetu hatujui kama tunaweza lala kesho tujikute tuko chini. Meme TV ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ njeta gĩtaũ wa Wanjikũ.